chibai vek ule ven hi ni lai ni sui December sang ni le somni pakhat kan lo thleng le ta thlir tu te in zawaya sui December hlim takamang turin du sakna kan hla na cheu nimin November ni somthum kha mi puite ngai na mihlim thai tak film star PTU pian champha voi somli pathumna nia anu pui indra chojini nen hian CDM thopa kong zonan tel thina wang khan section zanga panga e manga thu boy siam sakin rengun in senjela anatang me kadi sakai ri jana fir fiak sipai anthina sa rampuma sipai somsari pathuman thi Myanmar rampuma mipui sipai le military council sipai te in baina a November thani somni pako chho khan fir fiak sipai somsari pathum lai an thi thu kheten media in hetiang hian tar langa Mandalay MPT office in kul sipai ta chu PDF ten kapin palian thi Mandalay PG to Khun Township Minchi Yan Nangkong in khayu pathian limbula MPT Mobile Communication Office chunga in kul firfiak sipai ta chu November ni somni pako jing lamdar sari le mni somli panga khan Generation G Power Mandalay Polin an kapa sipai palian thi thu Urban Guerrilla Mandalay 10 thu chuan siamani chu in kana chuan silai voi somni panga vel me puani in firfiak sipai lampo in an chang leta mase GZP lama tu ma thi le hliam anam lo thu ria tani PG thakun pui thiam chuan sipai lama thian omti kan thia mase mi pali nge engza chiang nge ti kan thelo bom pu nuwa anin ka pani tina soi dei u sipai kem ka ani Pagori gen dei u townsipa November ni somni paria zandariat vel khan sipai battalion number zali somli chu ral thum keng pol pakhatin voi somni chuangan ka thu tual chungmi teran soya dei u tual chungmi pakhat chuan bai katangin sipai kem chon kapa voi somni chuang an kap pok mana mithen kha chuan sipai lamin silayan te santia mase tukun jing lama security and lockdown enin nizan lama kan tok ti aria thai tina soi chumi zana battalion number zali somli kana sipai duty lai hliaman thu soi ma se fin fia thai chi ani lo monghi na sipai motor injui chu KIA le PDF 10 bominan baya sipai pasarian thi Kachin state monghin townsipa firfiak sipai motor injui chu KIA pol le PDF 10 November ni somni poko jing daruk vel khan bominan baya sipai pasarian thi thu KIA laminan soya chung firfiak sipai ta chu monghin atanga mi china lama motor pani manginan injui chawa let panta khobula boma ben toka mompu anuwa sipai lamin lai pui kap chuakin let panta khuale nanma khochunga chen inthen khata chiat thu tol chungmi tenan soyani tamuwa sipai pani ka hlumni in silai pani lak sakanni sakai region tamukho pui chawna chi police station police te chuanna patrolling bike chu Burmese Student Organization BSO tamunhuaya battalion khatna division thumami 10 November ni somni pako jing lamdar sari lemni somli panga khan lambunin an kapa anin ka ton hnuwa military council police pahnian thi thule silai pahni lak sakani thu ria tani kania in kana la chuak reng sakai region kani townsipa November ni somni paria zandar sari vela nga phet khuwa waw kam thlenga kal sipai ta chu PDF tenen dar ka ni vel chatan in kapa zandar ya le achan vevel khan nachi khobola bom kam chu firfiak sipai ten rapwakin hliam anam nuala November ni somni chundar som pani vel khan nachi khuwa in kul sipai ta chu KLG PDF laminan kable a chu in kana chuan sipai silai mudonga thi pahnian om thu KLG PDF kani ten thu chuan siamani yinma pina sipai long bai ani sagai region yinma pin townsipa November ni somni pakwa khan sipai long chinduin luipuya duty chu kani PDF le PDF yinma pin tangrol polten jinglamdar som pakhal le mni somli period vel khan gorilla tactic manginan baya thi anom nol thu ria tani mukong wa sipai le ku kan anin kapna sa November ni somni paruk zanlai dar som pani vel khan military council sipai special area 1 mukong district chinchen than hmuna sipai anin lak khom bela chumini chuan kukan MNDAA mukong district chunga security force omna chinchen than sipai kempa in kana voi thuma thlenga zanlamdar kuale achan vevel khan
Military Council sipai te chu thuang hnia thok chuakin kokan MNDAA chu avoi khatnan dar kar khatber an kapa mase kokan MNDAA lamin thatakin an inveng theya sundar sompani le achan vevel khan sipai lambokin avoi hni nan kokan MNDAA sipai kem chon kap le a chuti rualin pan long tlang chunga om sipai polten lai pui mangin anon tan pui bok ti sia tani chu in kana chu minute somthum vela re nia hun enga mo chen chol ani hnu tlai lamdar nga vel khan sipai lamina voi thum nan an kap le a an ron nor tel boka ma se MNDAA lamin tolson lovin an lo ma chona anin kana masa ang bokin sipai ho chu hliam nualin an tol kir le a Mokong District Security Force lama po pakhat chu hliama sipai lama hliam le thiza chia chu hriat thai ani lo November ni somni pasari jing lamdar khat le mi somni pali le chundar sompani le mi somnga pani vel po khan sipai le kokan MNDAA te chu Special Area 1 Mupan District Panpha le Moli Kong Inkar Kongyo thanglam tlanga anin kap le boka ni khat chungin firfiak sipai ten MNDAA omna phangseng khuwa mayan sipai kam chu laipuin voi somnian sai man ba ka machine gun le silai dang point an kap na sale ti sia tani DPN ngiawhla khubula sipai somnga velan thi Sakai region DPN township ngiawhla khuwa sechi kholamatanga chuak firfiak sipai za somnga vel operation nei tumchu suebu mu chong mungdaing tangrual polten November ni somni priat khan lodangin an inkapa sipai somnga velan thi thu suebu mu chong mungdaing polten thu chuan siamani firfiak sipai lamin ngiawhla khuwa mun sang sanga tanga operation nain sipai tam tham tak an man ba ka MI-35P indona helicopter pani pon mangtela in ka chung po arai hle ni in tual chung mi teran soya ma se mi pui sipai lama pakhat chi aliam thu sia tani Minkin township phetkhat khobula in kana a sipai le piuso thi pol som chuang an thi Sagai region Minkin township phetset khobula November ni somni pasari jing lamdar somvel khan Military Council sipai tele piuso thi pol te patrolling an nei na huna lo chang Minkin mi pui veng tu pol PDF 10 lai puya an lo ka wangin firfiak sipai le piuso thi pol mi le sa som chuang an thia hliam somni chuang anam thu ria tani Minkina in kana chuakin sipai lama mi pariat an thia helicopterin an ruang phur chu ani Sakai region Minkin township a November ni somthuma in kana chuaka sipai lama officer telin mi pariat an thia mi som panhian hliam boka chung mi thiruang ta chu helicopter manga phur chu ani thu Minkin township mi puiweng hum tu pol midyo hnuailama omten thu chuan siamani Military Council sipai tele Minkin mi puiweng hum tu pol te Minkin township phetset khobula jinglamdar ya lemni som khan anin kapa firfiak sipai lama force zavel an oma chungte nen jingdar li vela tangin operation an ron naya chokhe tat khuan lu hnuwa phetkhat kholaman kalchu in kana chuakta ani chu in kana chuan sipai lama mi pariat an thia som pani vel an hliam bok ti sia tani thi te chu silpulina tuamin motor pali an phura panset kholaman tolson puya chuti lain mi puiweng hum tu pol lama tuma hliamanam lo thung ti sia tani chung in kana thita te ruang chu sipai lamin officer chin an tel ti thu sia in helicopter mangin panset khuami chu an wathiara chutia helicopter in a thir chula in sipai thu le la chua le kha te chun thedar thu tol chung mi puiweng hum tu pol lamin an soi bokani than tlang khupuya aninga chungin chenna in zani le somni halral ani Zelen media ina tarlang danin since te than tlang khupuya November ni somni panga tanga ni somni pako inkar ninga chungin chenna in zani le somni laya kangral ti sia tani matupi khupuya Military Council te inkara silai me po wangin captain pakhata thi chin state matupi khobes IB zale somli battalion chunga sipai ta chu inti thiam lovinan inkapa November ni somni paruk zan khan arsi pathumbel captain pakhar le a personal officer pakhatan thi thu sipai lam ne na in himnai tak pakhat ne na tanga ria tani November ni somni paruk khan matupi township phanai le ngala kho inkar om Military Council sipai tele CDF matupi pol te inkara inkana chuaka chumi hnu zana IB zale somli battalion chunga inkana athengjui ta ti sia tani
sipai lam chanchin thatak pakhat chuan chu in kana thlenjan chuan anin ti thiam lova captain le a personal officer chon kapa a hmunan thingala mi pathum chu liamna tak tuarin sipai damdo in chunga enkol me kan ni tina soi thunena la tu military council sipai ten sipai chung kuwa in kana le in ti hlumna thleng thin ta chu apuang zar ngai lova chu wangin he chanchin po hi KMG media chuan a hranin afin fia thei lawani ma se matupi khuwa om military council sipai battalion zinga in phiar rukna le in kana chu tunma po in lo thleng to a matupi khotlang lama source pakhat chuan captain le personal officer thi thu chu dik ma se an thi chan ero zu in turawang lu tuka spirit an lo in awangin sipai damdo in an thi thu KMG media a hril thunga ani chuan spirit an in hnuan thi ni in kan hria matupi a zu awang ema mu tura om lo tlukani chu wangin spirit an ina an thi ta ni in kan hria ma se hei hi chanchin an thubo du jok po ni mai thei ti in a soi matupi khopuya hian august ni somni pako jan po khan IB zale somli battalion chunga captain pakhatin sipai pro pokonda chuanna thir hrui lekha chhiar lain sipai pakhatin aloka plum to ani mindal le matupi in karmel somparuka sipai bomkam rapuak pal pa fa pahnia apa jok chu thisen chhuana satawangin aboral mindal le matupi in kar kong pui mel somparuk penna bula firfiak sipai ta bomkam rapuak pal pa fa pahnia apa jok yo nge chu nimin tlai lam khan damdo in pan pui ni ma se thisen alo hlo tam to lu tuka wanga boral thu CDF minda thupong tu kuyo mana hne na tanga hriatani kuyo mana chuan anni pani chu kan ba chan chuaka damdo in lama kan pan pui ngala konga po kan in berenga hlo thona kan nei lova a that le mai kan ring boka ma se damdo in thendo ni na thidanga damdo in thlen vele CPR manga chan tuman be ngal po in a thai to lo athisen alo suak tamlu tuka athita ani afapa chuan akutang pahnia chana kan hne na chuan damdoi lama operation lian tham chu kan ti thailawa in zaina room chu kan naya doctor po kan nei ti in kheten media a hril ani bomkam rapuak pahni te zinga apa jok uyongai phokhayu khuwa chu nimin choma lamdar som pakhale minute ko khana borala kumhni mi lek afapa chu akutang pahni bungin a hliama tuna en kol me kani kuyo mana chuan mindal le matupi in kar kong chu CDF lam kuta om to a khosang sanga mi te po an kholaman kir le tan to sipailamin an riana le an thlenna mun vela ra po bom an kam thina tuna polom nualang enga maza chu kan thian fai to a kaini lamin kan kam bom te chu kan su le vek to a tuna bom ra pu chu sipai ho kamania zon chua po har khomai chu ti rualin bom len mine zona khol kan nei lova akhir angreng hle ti in kheten media a hril le bokani matupi le mindat inkar kong pui thui zong chu mel som kwale pasari ni in teng pani le sipai motor somsari panga mangin military council sipai ten nichan ve kal chu CDF mindat pol ne na anin ka wangin cholkar ni vel hun mangin an kala sipai somsari panga zet tun hnayan thi thu Chinland Defence Force mindat pol te hne na tanga hriatani Chin State matupi township nga lai khuwa Christian pastor u ngai konga chu sipaiten thani zat an man hnuwa po vo in thlangin a chanchin engma hriat tur om lovin alabova athi ni in thuthang om me kani pastor u ngai konga chu September ni somni pathum khan pha ngai le nga lai kho in kara military council sipaite le CDF matupi te in kara in kana chu anu nga lai khuwa in kul sipaiten a phone a silai thalak an hmuwa wangin manania man ani tir chuan sakhopol sangsangin general administration officer atanga dil chu atuminan baya anhuwa chuan engma hria zuani talawa cholkar khatvel hnuwa police station po athlenglawa sipailama po ombok lawa athi thu sia tania mase taka mu ala ni lo wangin soimai ala harsa ani ungai konga chu matupi township COVID-19 nanda veng to pol committee member pakhatania tol chung sipaitenen po innam noina nei lawa nupui le phapthum anei towa chung achung te chu Indiaram Mizoram state Aizola sarang khuwa raltlanin an ommek ti hria tani Chin human right pola thudai tu salai tera po in ungai konga chu sipaiten an man hnuwa achanchin engma hria zui tur le
achung te ne na in hmuna po om zui to lo ba ka military council ten an that ti ria ta ni thu heti hian a soya eng chanchin ma ria zui tur om lovin aboba athiani po in sipailamin achung ten sil boka masa sipai chung kolaman soidan chuan ungan kong chu sipai ten an that to ti ani military council ta chuan chinste ta mi puite chu manin an thata war crime genocide lam thil thanga anti thu salai tera chuan heti hian soi boka hemi nen chuan Myanmar sipai te wanga chinste ta chinsia lawa bo mi pali anom to a chung mi pali te thina chu Myanmar sipai te nen inzom na nei tlata chung atanga Myanmar sipai ten mi puite omjanei takinan thata chu war crime atlingin against humanity poni boka chu wangin Myanmar sipai ten mi pui chungan thil ti chu ti tom ngal turin abik takin ka ngen duani sipai ten tun ma in tual chung mi te manan ngai sak wanga thita chu chinste ta mi pathuman to a October ni som pani khan Hakha township Nilian longkhomi kumsom ni palimi pural chunga chu sipai ten manin thakhat bel don an shen nu November ni kuwa thi thu achung te hne na tanga sia tania chu tiang bokin mei thla po khan Hakha khuwa ural lingale u khamboi te pani chu sipai ten manan soi sakna sata wangin an thia COVID-19 nana wanga thi anga chantir turin an rong chu halralin achung ten sia tirani Christian sakho hun poimo lo thleng tur Christmas lom hun tur chu tunlai politics din huna wangin Hakha khopuya man ani don lo thu Hakha Christian Paul sang in thu chuan siam ti sia tani Christian sakobia za som kwa vel omna chinste ta lali suap yan cham December ni somni panga chu kumtin ro pui takin township sangsanga man thin ni ma se kumina chuan ramchung politics din huna wangin Hakha khopuya man thairi don lo thu Hakha Christian Paul sangsanga rongbol tu Paul secretary Pastor Dr. Stephen Lian Uklinga chuan heti hian a soya kan chinste ta thantlang poni se falam hun then kada poni se mindat poni se tundin huna kan in le ro hlute kang chia kan chin nam chung ko tam tak chu mun danga an ral tlana an lung chia chung hun laya kaini hetia om hovin lim taka Christmas lolom chu ain om lo wangin Hakha a hian man kan tum lo tuna ral tlan kan unaute an lung siat em lai le har sanan to lain enga nge kainin Christmas kan lo man bi kang Christmas chu lung chiat nen ang khata torpuina ni kauthana chuan Christmas lom nan biak in pulpit signboard tar moile in chung cheite chau ti tura in cha ani rualin khwale veng chung kong chei kauthan polin veng chunga Christmas puala in mu khom tong taina ruai the kumthar lom na ruai the te chu tilo turin sia tirania kauthan rongbol tu pastor te po officer le mundanga Christmas lom tura som ani po tel lo turin Hakha Christian kauthan sang in sui khom pol chuan thu chu asiama kaini chu mani chung kwa in ani mai tong ta in kan lo mang mi pui pung khom le kauthan hovin kan ti don lo chu wangin mani chung kwa tong ta in lom chi ani mai entirnan kan chung kwa chu kan ina chau tong ta in lal Krista chu kan lom don ani Myanmar rama February ni khata tanga sipai ten thunai nan lak nuwa military council sipai tele mi pui veng hum tu pol te in kana chuak renga since te ta no pang mei chia telin mi pui sing sari chuang chuan ral tlan to a chung zinga mi pui sing thum chuang chu Mizoram state laman tlan lu thu chin human right pol record atangin a riat theya chu ba ka military council sipai po in August thla tangin since te ta Christian biak in telin chena in zali vel don chu an hal sia sak to a thantlang khuwa chaupo September thale November thachungin chena in voi ko hal sia tani to a biak in pali talin in zathum chuang hal chiat vekani International Myanmar Baptist Christian Paul po in sipai thuneina hnuai tanga zalen theinan mani in le lo tansana dikna tana kongsang sang in dona telte chirsen lawan oma chung ho eile bar konga har sanna konga chanpuina pek chu thilman mo thlak takani thu November ni somni pani khan ngenna to swalo siam hiala chuti rualin rampuma kausan sang member zongjong po in Christmas lomna na man tur an sumjinga 10000 chu ral tlan har sanna tok chanpui ngai te chanpui theu turin asom ngal bokani Sagai region Kalimiawa military council sipai taman Kale PDF battalion thum medical team zinga chin mai chia pakwa te chu
kalimio jela dalwan ni to thu an chung te hne na tanga ria tani an vain kalimio jela dalwan ni to a mai se paruk chu dalu ma sakan nia pathum chu thu zofia du an nei ni in kalimio mioma police station a ni ni vel anom tira anhuwa jela dalu le an ni an jinga mi paruk chu november ni somni pali khan jela dalun nia mai se pathum la bang ta chu november ni somni pariat khan kali jel lama thon vel an ni thu ria tani kali jela chuan an mo te pek thai ni ma se covid dan anga chung te ne na an lei mu thairi lo thu a chung te nan soya november ni som paruk jing lam khan pdf kale battalion thum hnuaya division camp pakhat chu military council sipai ten an lu chil hnuwa pdf kale medical team a meiche somle mi papani chon mana chung jinga pdf kale sipai pani cher thangpuya le ram moya medical team a mai biak rem chini te pathum chu sipai ten ngai sa in an ti hluma midang pakwa chuan manzui ta ni chung man tok mai chia ta chu kumsom pasari tanga kumsom ni pakhat inkar an nitlang puya atam jok chu university zirlayan nia sipai thunen an lak du lo wangin august thale november thachunga kale pdf battalion thum hnuaya medical team an hatok ten ni thu ria tani Pinlebu Township USDP Party President ka hlum ani Sagai Region Pinlebu Township a USDP Party President Owen Taine chu November ni somthum jinglam khan ka hlum ani thu tual chungmi tanan soya USDP Party thupong tu u taing thun u achuan jingkar khan thingpui dora thingpui in zo achu alai takin mi fir fiak tenan thatti kan lo ria achung terwalin kan torpui takzeta ni ti in a Facebook a jeka Owen Taya thani chungchanga engpol thil ti nge ti riat alani lova November ni som pakhat po khan Sagai Region Chunhla Township chunga po USDP party mi le sa mi pakhat chemte in an lo vihlum to bokani ani hi Pinlebu Township a kumsang ni le som in thlan puilai khan USDP party io in MP a thlantina lo ni to a kumsang ni le som ni po khan a in candidate le bokani sipaiten thunen an lak February thla tanga September thachungin USDP thlop tu party mi le sa mi zani somnga pathum tha ani to thu USDP lamin September thla khan alo pong chuak to ani State Councillor Do Aung San Suu Kyi thu buai rel fel hun tur chu December ni ruka son ani State Councillor P Suu Kyi thu buai kal zel firfiang military council lamin athu buai pakhat ngai thlangna ti top nuwa section zanga panga e manga thu boy siam sak rel fel hun tur chu December ni ruka sonani thu court lama tanga ria tani chuti rualin State Councillor Do Aung San Suu Kyi chu natural disaster thu boya khe siam sakatana thuretu Mandalay Region Chief Minister Dr. Zomi Mawa chu arisel na pangai le to wanga kota kauturin ukil polin an thlen angin military council ruat just chuan December ni ruka thutluk na siamani tur thu asoi chuak bokani military council sipaiten Myanmar president UN Minale state councillor Do Aung San Suu Kyi telin civil mi hruai tu te chu diklo takamanin ramchung thureina chu tharum mangin an hne chuwa mipui sangkhale zanga don an thattoa sang chuang tan ina an khung mek bokani LIB zathum somruk pathuma sarjian telin sipai pathum te chu chin ramveng tu pol KKG hnen an in pe Sagai Region Kalimio Indrang Lia LIB zathum somruk pathum battalion a Sergeant Clark Mangboy Singh private number T497976 telin military council sipai pathum te chu sipai thuneina do dalin chin ramveng tu pol CDF KKG hnen atlan lutin an in pek thu ria tani tundin hmuna chin ramveng tu tangrual pol kale ka bo kanggo lama sipai tlan lut te chu mi parukan to a ral thuam pham kim ne na zom te chu loman le mun him lama da zelan ni thu CDF KKG chuan thu chu asiama chuti rolin ral thuam tlan chu pui lo te chu CDF KKG lamin mo phurna lak an tum lo thu an soi bokani Myanmar mi pui nun le malam hun khoi chemek tu company sompali te chu Australia Future Fund dollar magdadoi za somnga pasari investment na imek top san turin Justice for Myanmar JFM chuan angen thu ria tani November ni somni pakwa khan Myanmar le Australia ram pani te tholom fund pakhat Future Fund ti chu Myanmar sipai tenen direct in kung kai
stock exchange li sa company sompali in Australia dollar makta duai zale somnga pasari le point kwar thlenga seran nei thu JFM chuan thu chuan siama chung company zinga parukte chu Myanmar sipai nen ral thuam leikonga inzom nan neya company dang chu in le huan tourism transportation le soft drinks yamna konga inzom nan nei thunga chung company te chuan tuna tharom tho mang le war crime bo chemek sipai te chu sumlama chomdol theina tax le ral thuam lam nena in kung kai chisang sangan pereng ni in justice for Myanmar chuan tar lang ani chu wangin JFM chuan Myanmar sipai te nena in sumdon ton na nei sipai te nena ral thuam hral thin company te nena investment nei to lo turin Australia future fana investment sumda to pol zongjong chu in hnuk dok vek turin angen bokani rengun kholaya traffic police post hal chiatania sipai ta parami line bus YBS sompali bom ani nimin jinglam khan rengun kholaili Buttertown township Taiphiu Bochokong traffic point omna traffic police post pakhat chu maya hal chiatani thu rengun khomi puiten an soya khochung mi pakhat chuan traffic police post kang chu kan hmu sipai le police te pon omnual mai an en ringota an hole vek tin a soi chu tiang bokin tang okla pa township beng number pali parami konga sipai sumdon na motor parami line bus YBS sompali chunga nimin pi azanda rukle chan ve po khan boma puak ti sia tani ta ukla pa tanga along takhim nia pa ka tlan thin YBS sompali line bus chu zan riak tura parami motor dana hmuna lu lain driver bula passenger thunna tangin boma puaka mase passenger ten omlova motor chung lam le thil then khata chia thu TRS news chuan atar langa parami motor dana bula om pakhat chuan nizan khan parami line bus apu thu kan sia apuak ri aro aring lu tuklo tuma hliam anom lova sipai le police then kha chun local ti in a soya tun hnaya zirlai pol le thalai pol ten mi puite chu sipai sum don na parami line bus sa chuang lo turte omni focus bus sa chuang lo turte le sipai thil siam chuate mang lo turin hria tirna an lo chhuat to ani kani a sipai thu chuale bawna chunna lekha thonna tanga the darani Sagai region kani township a military council 10 mi pui vengham tu pol PDF le CRPH thallauna le anlam tangte bawna thu le la chuanna lekha chu November ni somthum chunda sompani vel khan thlo theina tangan the dar thu tual chung mi ten an soya tual chung mi pakha chuan thlo theina pani chu mungyua lama tangin kan omna kani township chunga yin khochak lama thlokin chutatang chuan PDF le CRPH thallo zia tarlan na le sipai lama tang tura thlem na baka sipai lama tang lo khuwa ta chu halsia sakani tur thu chona ta chu anron the dara kaini chuan CRPH thallo na tarlan na le kha chi akan dong then kha chuan vauna le kha ten donga masakan khomi ten chung le kha an mu chuan athen an nuya athanin an pot thlerani tina soi sakai region chunga ye UNLD MP umen soya doctor nei awa kani NLD MP u thun thuna ta chu firfiang na an thok tia mo chena thu le hlate po om thu tual chung mi te hena tanga hria tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak the chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye